uba Peter Salam uba dai wei ni kinong sai an jong kajela uba syong basa halat kor hne kesngi kakatsan tarik rampang arjar arpusaw ula pen benapat ba unia konia ke election Lok Sabha arjar arpusaw na Shillong seat kum ukertong simet hak jeng kren bergelat patai kubor uba Peter ulai itu ba udon kamen sim syakri ya kejat benriu nadu ba udanglong udkhot jong kakasi Students Union hakipor ba uba Abul en lengdo udanglong kum president Madu uang ba menta kapur kalabiang pura ya ba unrung sya ka jeli jong kesan hima sima knang ba unla benesat yakimat kiba kum ka jela kaya kendu jing ulong balada ki pai ba jo ka jela ki JTU ulong balakloi bene khun ha bai dei bat ka ILP nang ta ka jing penrung ya ka jen khasi bat garu ha ka kernet ka ba pra bat kum churu ya ki kampen roi ki ba pher kiba kum ka jela ka don kam Ulaong ru bakum ubriu udon kejing kermen balada ujob unya trailang bat kiweipat kiseng san perthai kibadai na kiweipat kijela jong kari India bat panjing kersan yu knang ba unla ban ra ya kini kimat bat ki isu kibadon kam jong kajat benreu hapo parliamen Juma kede ba Peter Salam ngasyong ngasa halat ko na train menta kom advocate jong Shillong bar association te nga don haki government service for the last 20 years plus menchwa na train ki rural kamtam ikitan jong soyong consensus te ya menta nga kwa barung ni politics na ganono ga political party and re nga one room sa politics through as independent candidates Nampak bersim kabu ya kecing dan parti hamne renga kwa bangan pan pau si bersih bangan dan yang kata mensim menkit ya kejat penriau lemba ya kaniga ensuing election ke banwan tajung arja afsa let the people know makar part iki press iki media iki print iki electronics bakin pau iki kubur iki paipa ang suksenong iki conference ba kintip namar ba kedan ki sensitive borders na kwa ban ba kita ki sensitive borders kita ki borders ki bang amsha ban sha rong no akal ki jom ki sha pengki ke jing shu tu khana shu surok sengkin hapo ba khamia kali hapo ba block la shu tem su ki jenwai I don't want to talk about those borders ngakran ki sensitive borders ki ba perkhat ya kayak banyak im jong ka state jong as a whole especially number one na ta Shillong parliamentary seats wa ban mai di break badan ha kini ki life duty ki legislative assembly constituencies so that begini ki sensitive voters nada ki dan tang kin ya ko kedai ki borders ki pala shin ya ka jingrai om mun chu that puman ya ka bojo ki na kata kata ma ko pa na ba ji ma pin kran ma pin pasat ki ba ki boats what pen no nada pilang ya ki no ki candidates nada pilang khat ki no ki political party iki board of pe what red you like ban yang na do mistake nyo je ha do ba kan dakot ka polling de but pinangam ya ka board of fi yo no sensitive candidate kuba ubat skran ne ka sensitivity jo ka politics ubat don ye kata ka ki om ye kata ka political maturity ho menta bon kim dan kata ka political maturity ki shuwan se ka lumpung jong ka election kim tip what is politics all about and ka politics ko long ka bagia kat banwan seperti kami kamu tu besuk yununo kan dia nada umdai ubriu belakang krep na kata ngawan dak jingshur banyak pun ya kini election MP na ka Shillong parliamentary seat tanggini nga ai hulai fight kum kata ka jingli ketika good questions ngawan hamne om da ka jingtu man penklem yo no candidates ngawan hamne man highlights tang ya ka position macam pro candidate bawan menta jong Shillong parliament they are a giant jong papa jong kam ampuri jong Dr. Ricky kini ki bit ki baki brio ki ibit rengawan ngam om ban kentha ino no ban kedau ki ya jing klot jong no namal upai ba mata ji ki 3-4 times upai ba o kam start nang ni sikmat yano ban jet dan ha joko arusau ba yano ban pensiun no pada kabe ko bo sama na masuan pensat supaya ba terua dengan syau supaya ba ngomong bangan bangan penggelam
ya ba pala ni company idam ki respectable position ki ba kajela kala sei na kini snap ki balai man sunye jo ba mai ta kem conclusion to ke su one ba bol nado ka por ba bol ni la puli lang ko la kale chu re bi si na de bi ha ta ko tini puli lang ni lang nang te u de percent yu nado ka tu ka por ka room ka mense on politics ni room ka mense ban shakli ya ka jai kriyo ha tu ka por te sugi anda kala ya tu por bi tai to ni la room shi kam ni la room ni la ki family man ni la hapai ke yin kisam kila kiar shipor ke politics pakane ke por pakala poi betentang ba kala I ke por ma it's very high time to come to politics baka politics mentang I bakilawan ditang kiriu dan spa rengawan sinesia ke politics kom priu bamdei bang naka background ni spa kadai na snous chan bang dan ka laga jong ka iktir laga jong ka jing soto shai politics kam syong ka jing pahu jo ka spa ka ban kersian wan ba ka politics tangkom u pata politicians u ba nganyakit ya ba ya ka lingkor ka ba ngayu I na jawon ma ka ba ngapit ya ka jai benri ra jong mamna syu man and they through politics maybe mala mande hakini ki kindak tam ki bangan na ka pa ngata khan jang shan na jingking flyover omlong hap yakren kada kum UMP jongi upa dan numpa 3 kem sampai ukren I yakni mano ban kren hantai fi kata ka be jinge ba UMP ukren ya ka jinge ka badan hafsas long apa kani kina kata kum yakni the issues ka pada kan pak defense ministry la don kam da UMP ubalong so bulan ka voice ka makan hampering jong ki pat nam India hantai Nama lem kum ta ni kita sekali ka traffic jam ni nomla one sort ini jinge lada ka defense lam kam don give little and take little lem kum ta ni nomla shlo one sort ya ka ai ka traffic congestion sekitar in around Shillong city kembang I mata imposition national show LP kadai ka issue ka bala Islam maha babali ka sarkar India ka kentat ya ini namar even the resolutions of the 60 members house nem uba ladak jangka MDA 1 kila pas the resolutions taka sau reformat ini ba ka kwa no bangin yo ya ka ILP balai ba ka sarkar India kampadian ya ILP namar bi hangtai ba UMP upada nantai umdan lang bat kita ki om ki light minded party upada nantai kum ki DMK dan ikum kinu ki political property ki bari ki ban kersian ya ka boys do apa parliament surat marwai nantai amla ayem sudah latanga long malaman kan dakaba in consortium but the light minded political party ki badan ki member santai bakin support igini ka ya kan ki issues ulang sensitive ki jang pendiri ni bai ni kwa bangin yo ya ka jinga da bakar bangso ILP nomor ka ILP tingtang ki amri ka outdated ka bagum long su banyak kena 21st century abang lapit ba kadang dai ka patang don kampalat ada way ka ILP ada ja nagi jang pendiri ki tang life sang la ada ka ja kan ki jang pendiri ni kum ki red Indians ditang ILP ki ba ini ki mechanism di bawah kompetisi safety ki ran kini kita bagi introduce kini lalu nano ki mama ka alpi ka don ki systems ka baya da ki jak pemberian kata kata ki jingai what if time yang tay kini ki rulom kini bayo ka alpi ki ada lagi na wen what nama bateng teng in the names of tourism ni ngin habang alpi of air alpi ka de baya da ya jak pemberian Pelipat viso baka central government ka ignore kini kam ai lo kadai ke jintrak jongi namar ba ni hamne kadai kata ki ong kadai kata ka transit states kaba baro ki barong bami ki rong nagani ke jala jini na pindah sensor pindah cemagalan cemusa kadang ka technicality ke problem hanta ya ki bri bawan sini nanti na mainland India kinsim ban apply ki permit jongi fi henry kat bala ladala introduce ke ni kidan ki system ban chu apply online ne ban kumni kumtai before you are
coming to our states, you can apply online. Only the system so that man keep a check you ka influx ka ba kadang ka jima you in futures. Naman beli ka jak ni ujung ni mata ka ka rit pa hidup ta. Kadang kadang tang life sendak tam. Ikataru pala boni ibarat ini genuine, non tribal genuine.